kolege odbornici, ajde da vas nazovem kolega, ali nismo, poštovani građani Smedereva, znači isključivo govorim u interesu građana Smedereva, jer su građani ovdje da zastupam njih, a ne da zastupam neke nasilnike i kabadahije. A malo pre što je rekao doktor, smisao života. Pa smisao života je sloboda, najveće blago i lep život. A mi to nemamo u Srpskoj naprednoj stranci. Nemamo li u Srpskoj naprednoj stranci, sto jednom izađi da kažete istinu. Ovdje ne smeš da kažeš ništa što misliš. Ma mene niko ne može da zaustavi, ja imam mentalni sklop jak. Moral i karakter mi je ko temelj, ne može niko da me sruši. Moja porodica, moj najveći ponos. Kažu mi neki, pretu mi na ulicama, gotovo si. Kažu, imaš ćerko da radi. Pa vi znate, gospodo, poslije da se vratio na ovo poljoprivredi, izvinjavam se, predsjedniče. Kaže, pa moje sina pustio zbog toga što su ga reketirali. Otišao je u Železaru radi, sad je dobio vizu, ide za inostranstvo. I kada radi ti ćerka? Pa neka radi, ona će da napusti. Ja molim moju decu, molim, svaki dan je molim da ode odavde iz ove zemlje. Ovdje nema budućnosti. Što se tiče budžeta, ja u budžet neću da ulazim, ja nisam stručan za te stvari, ono što nisam stručan, neću da budem kao Bojan Teofilović, sve zna. Ja znam o fudbalu, u borbi za pravdu i za istinu, znam da pobeđujem na izborima, to mi je najvažnije. Znam da radim, znam da imam voće, jabuke, breskve, sad trenutno breskve nemam, vinograd, grožđe, vino, mnogi znaju, mnogi su pili moje ovdje vino. Davao sam i za džabe, ja imam dušu, dajem džabe, šta da je ubio grad pa da nema ništa. Što se tiče poljoprivrede iz budžeta, mislim da ne mogu da zameram nikom, mislim da doktorka Jasna Avramović taj budžet neće da ostvari, ne iz razloga što ona nije sposobna, ona je jako sposobna žena, ali džabe nema u saradnicima pomoći, jer tu kad imaš Bojana Teofilovića koji treba da ide kod lekara, kome treba da ga sprovodi neko... Molim vas, nemojmo na lični teren. Pa moram, slušajte, ne možemo na lični teren po poslovniku. Dobro, predsjedniče, ti si. Ja znam da ti to moraš da braniš, ali dobro, ali ja ne moram. Što se tiče, rekao sam, ne može da sprovedu delo, jer ima ovdje je mnogo iz Srpske napredne stranke koji nemaju svoj stav, koji ne misle svojom glavom, koji moraju da slušaju naređenja. Pa kad je Bojan Teofilović malo prepomenuo nekoga nacistu, ne znam tamo da nema demokratiju kad su nacisti, pa nema ni slobode kad su siledži i kabadahije i oni što vrše teror. Što se tiče novac za sport, mislim da je to za poljoprivredu najbolje rekao moje kolege Joca i Era, oni to bolje znaju, oni tu materiju bolje poznaju, prate to godinama. Ja znam ovako laički, ali znam kao i proizvođač da je sve što rekao Era krađa. Onaj ti krade na vagi kad ti uzme jabuku po 3 dinara, onaj ti ukrade kad ti da sredstva, kog zna kakva su sredstva, hemijsko đubre, to je sve nepodnošljivo. Sada su najveći domaćini u Drugulcu, nemaju da isplatu, nego se zajmu kod oni što daju pare pod kamatu, zajmu se ljudi da isplatu struju. To je nevjerovatno sramota da mi smo... Ja prvo ne mogu da podnesem da sam se ja u Srpskoj naprednoj stranci zalagao, to jest i u radikalima dok sam bio, da dođemo na vlast i da pokažemo narodu da smo najbolji. Nismo o tome pokazali. Nismo pokazali jer ako Srpska napredna stranka i mi, članovi, poverenici, odbornici mora da trpe, da im naređuje brankom... Molim vas, tema, nemamo o tome da pričamo. Smo mi, gospodine, čekaj bre, ja sam namazao, moj kup sam ja veći od tebe bre. Stani nemoj, jer ovdje piše... Jer ovdje je Aleksandar Vučić, doktorka Jasna Avramović. Jer je ta lista bila. Jeste svi bili na toj listi, poštovana gospodo? Jeste bili? Šta je sad? Sad svi ne podaju, kako će da ostvaruju na plan i program i budžet grada? Na koji način? Da je sapričate svaki dan da Bojan Teofilović ide pljuje po njoj gdje god stigne. Da Dejan Stošić kaže da je ona, kako ste primili predsjednika mesne zajednice, rekao da je Vučić najveći lopovi kriminalac kao Čeda Jovanović. A ja sam branio ličnost Aleksandra Vučića. I on me je pretio ubistvom i sudimo se, dobio sam ga na sudu, sad ga tužim dalje. A Dejan Stošić kaže, pa i kaže, jasno je bila, kaže... Gospodine Mirković, samo trenutak. Dva autobusa u Beograd za Tadića, sad je, kaže, napredna stranka je tražila doktorku Jasna Avramovića, ne ona njih. Temu, nemojmo o tome da govorimo ovdje. Pa dobro, pa nije... Predsjedniče, se pretvori ova skupština. Pa slušaj, nemoj još nešto da vam kažem. A budi, poslušaj me kao čovjek, ja ovo govorim, mislim ja da spasim stranku, ne treba meni ništa, ja... Čuje da je posle mene kad budem izašao, posle, ponovo.
Ja ću da napustim Srpsku naprednu, meni ne treba ta stranka. Jer ovdje piše... Čekaj, a taj čovjek sedi u stranci koji vas je nazvao dole bande i vi sedite sa njim, ne smijete riječ da kažete. To je Jovica Šešelj. Kako može, imate vi... Molim vas, ja oduzimam vam reč. Pa oduzmi. Ništa, molim vas. Nekoliko puta sam vas opomenuo. Nemoj. Ti si neukio komunista da budeš nasljednik, to nije nikakav problem. Zahvaljujem. Do mene ne treba govoriti, možda govorim... Samo trenutak. Gospodin Cvetanović, imate 2 minuta i po 2. Gospodine Mirkoviću, vi ste formalno pripadnik odborničke grupe Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Vi ste tako grubo istupili protiv te odborničke grupe, mogu da vam dam reč. Ako smatrate se povredio Poslovnik, gospodin Andreja Pavlović, diskusiju. Ovo je već unutrašnja stvar. Izvolite, po Poslovniku. Po Poslovniku.